Nongeye kubahereza ikaze imbere ku rugamba. Ni nyuma y'uko M23 itanze itangazo ry'uko ingabo z'u Burundi ziri muri Kivu y'Amajyepfo zifuza inzira yo gutaha iwabo bagomba kuzihereza inzira. Ikindi kandi nuko uyu munsi M23 yagize ibikorwa by'umwihariko byinshi bigiye bitandukanye, harimo no kuba ngo yarekuye abasirikare benshi b'igihugu cy'u Burundi. Ibyo tugiye kurebera hamwe n'uburyo M23 by'umwihariko iri kuvuga ko yiteguye guhangana n'ingabo z'u Burundi zarashe uyu munsi ku baturage b'Abanyamurenge, by'umwihariko bakarasa buhumyi abaturage benshi bakasiga ubuzima, harimo abagore batwite ndetse n'abana bakiri batoya. Reka turebere hamwe itangazo ryasohotse risohowe na M23 ryagenewe abasirikare b'Abarundi basigaye mu misozi ya Minembwe, inavuga ko baciye indage zikomeye cyane ziri gutuma harimo abantu benshi bari kuza bakabagwamo bagahita bahaburira ubuzima. Uyu munsi bakoresheje intwaro ziremereye cyane zirasa kure, barasa muri Minembwe hatuye abaturage b'Abanyamurenge ndetse n'Abatutsi, abenshi bahaburira ubuzima. Ingabo z'u Burundi zubuye ibitero muri Minembwe. Ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko ingabo z'u Burundi ziri mu misozi miremire mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo zubuye ibitero ku Banyamurenge batuye mu gice cya Minembwe. Ni nyuma y'uko iki gihugu cy'u Burundi cyangwa se ingabo z'igihugu cy'u Burundi zafunze inzira yo muri Minembwe Abanyamurenge banyuragamo bagiye kwa muganga, ku mashuri no guhaha, bakazifunga kuko ubu ngubu muri mu Banyamurenge benshi bari muri Minembwe batabona inzira, ibyo kurya ndetse n'abana babo batari kubasha kujya ku mashuri kubera ko umuhanda ubajyana muri ibyo bice byose bawubannye. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko ingabo z'u Burundi zagabye uyu munsi ibitero mu gitondo cyo kuri uyu wa 11 Ukuboza 2025, kandi ko zigamije kurimbura Abanyamurenge kuko babikoranye ubugome bukomeye cyane. Yagize ati: kuva mu gitondo cya kare cyo kuri uyu wa kane tariki ya 11 Ukuboza 2025, izi ngabo by'umwihariko zacukuye indake mu misozi miremire, zasubukuye mu bugome by'umwihariko butihanganirwa ibikorwa byazo byo kurimbura bagenzi bacu b'Abanyamurenge, Abatutsi muri Minembwe. Ibi ngibi ni ibintu tutari buze kugomeza kwihanganira ngo ndetse tunabireberere. Kanyuka yatangaje ko ingabo z'u Burundi zarashe buhumyi ibisasu mu baturage bo muri Minembwe zikoresheje intwaro zirasa kure, byica abarimo abagore n'abana ndetse n'abandi bagabo benshi bagiye batandukanye. Ikindi kandi birimbura amazu yabo, amatungo yabo nayo adasigaye. Ingabo z'u Burundi ziri mu bice bikikije Minembwe zihamaze igihe kinini cyane kirenga amezi 10. Ingenzi zazo zari zarashinze ibirindiro mu bice byo mu kibaya cya Rusizi, zo ziherutse gutaha nyuma y'uko M23 by'umwihariko izirukanye muri hafi n'ibice bya Uvira. AFC M23 yasabye ingabo z'u Burundi zisigaye muri Kivu y'Amajyepfo ko zataha, zisezeranya ko igomba kuzihereza inzira, ariko ko nizihitamo kurwana nayo izahangana nazo. Reka turebere hamwe ibindi bikorwa byagiye biranga urugamba rw'uyu munsi, cyane ko igihugu cy'u Burundi ingabo zabo zigize za Nyakagabo zongeye kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye bya Uvira ndetse n'utundi duce M23 iri kugenda ikontorora. Gusa reka tubanze tuvuge ku buryo M23 kuri uyu munsi yarekuye abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bagataha iwabo. Iki cyaje no kuba igikorwa cyiza kuko M23 abo yari yafashe mu minsi yabanje nabo yari yafashe ku munsi yafataga Uvira, bose bamwe muri bo yabarekuye barataha basubira iwabo. Ikindi kandi yagomeje no gusezeranya abandi ko bagomba kuzataha byihuse. Ni nyuma y'uko Amerika yavuze ko M23 igomba kurekura Uvira byihuse, kuko by'umwihariko nko mu gihugu cya Kongo muri Kinshasa itsinda cyangwa se abashyigikiye ubuyobozi bwa Kisekedi bavuze ko ku munsi w'ejo ku itariki ya 12 na 13 bagomba kuzategura imyigaragambyo ikomeye cyane yo kwamagana ibyafashwe byashyizwe mu masezerano by'umwihariko yashyizweho umukono i Washington hagati ya Gisegeti na Repubulika
iharanira Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko basinya ku kuba bagiye guteza imbere ibijyanye n'ubukungu, ubushoramari n'ibindi bintu byinshi, ariko ngo abo baturage bakaba bagomeje kuvuga ko ibi ngibi ntacyo bimaze. Bivuze ko muri Kinshasa muri iyi minsi hagiye kuba imyigaragambyo ikomeye cyane yo kwamagana ibyasinywe, by'umwihariko mu bijyanye n'amahoro yari kuzaba hagati y'igihugu cy'u Rwanda nuko bakiteza imbere. Ibi ngibi byagomeje guteza ikibazo, nubwo nta bintu biri buze guhungabanya byinshi muri Kongo, kuko azaba ari imyigaragambyo ya mahoro. Wazalendo irarira ayo kwarika nyuma yo kwirukanwa mu mujyi wa Uvira bakuragamo ibyo kurya ndetse bakabasha no kuba bahabaga neza kurusha mu bindi bice. Ihuriro ry'imitwe ya Wazalendo ishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rirarira ayo kwarika nyuma y'uko M23 ibambuye ibice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo birimo n'umujyi wa Uvira. Umwe mu barwanyi ba Wazalendo, Faustin Baraka Nzagande, yatangaje ko yahungiye mu ishyamba ry'imisozi miremire ryo Itombwe, by'umwihariko bamwe muri bagenzi be bajya mu Burundi. Ikindi kandi abanyuze ku mupaka Kavimvira niho bambukiye bajya mu gihugu cy'u Burundi, abandi bajya mu mujyi wa Kindu muri Minema. Urumva yuko rero umujyi by'umwihariko wa Uvira uri gukontororwa na M23 Wazalendo bo babuze uburuhungiro, kuko ngo baratandukanye cyane ku buryo benshi batari no kubasha kumenya aho bagenzi babo bari. Maniema niwo mujyi abasirikare benshi ba Wazalendo bahungiyemo gutatana cyane, ndetse kubera ko banaguwe gitumo n'ingabo za M23 mu ijoro, benshi bagiye bahungira mu Burundi, abandi bajya muri Minema, abandi bajya mu duce twa Minembwe. Mbega bose nta numwe uzi aho bagenzi be bari, niba mu Burundi hari benshi, ahandi hari abandi, ku buryo kongera kwihuza ari ibintu bishobora kuza kuba byabagora, kuko kuva mu gihugu cy'u Burundi ni ukujya kwitura muri M23 iri kubahiga bukware bitewe n'amabi bagiye bakora. By'umwihariko mu kiganiro ku muyoboro Agasaro ku rubuga, by'umwihariko ku wa 9 Ukuboza, ingabo za Wazalendo zatangaje ko by'umwihariko M23 iheruka ku mugoroba wa 9 ubwo yafataga Uvira, byumvikanye ko abangaba bose batandukanye ku buryo ngo batari kumenya ngo bagenzi babo baherereye he. Mbega ari nka kumwe umuntu ari kuvuga ngo ari gushaka undi bukware atazi nari kumushakira. Ati imirwano muri uyu mugoroba, by'umwihariko ubwo yatangiraga hafi y'umujyi wa Uvira muri aya masaha ya 2:00, by'umwihariko twari turizi neza ko M23 itari buze kuba yadukura muri uyu mujyi, ariko byarangiye twese dushushubikanyije. Ingabo z'igihugu cya Kongo ziragenda, natwe turahunga, abarundi bitahira iwabo, ariko twebwe bagenzi bacu bose bari mu mashyamba. Ikindi kandi M23 iri kugomeza isezeranya ingabo z'u Burundi zishaka gutaha ko zafata inzira zikitahira, ariko twebwe izacu ziracyari mu misozi, nta sezerano ndetse nta n'amakuru ahari yuko twakongera kwihuza. Iki ngiki akaba ari ikibazo gikomeye cyane, inyuma yuko uwashaka gutaha wese avuye i Burundi M23 nk'uko yabikoze ubushize yahita imufata ikamushyikiriza igihugu cy'u Rwanda mu gihe hari ibyaha bya jenoside yakoze mu gihugu cy'u Rwanda akabiryozwa. Akaba ariyo mpamvu abarwanyi ba FDLR bafite ubwa bwo kuba bava mu gihugu cy'u Burundi bagaruka muri Kongo kugira ngo bongere kuba bakihuza. Ni abasirikare bageraga hagati y'ibihumbi 7 ndetse n'10, gusa abenshi muri bo bagiye Burundi kuko hariho hafi kandi babonaga ko hari amahoro, kuko mu bindi bice bahungiraga